Niente MPP ya Ashanti region ya MPP for the ane say revolution time. Soldier for the region ya ndi ni ye. O man ndi ni ye ntia wa di dem wo mutirim. O de show mo matirim. Se muni ma. Mo ka se ankwan na adwo na mo sesa bi no. Hwe. UP time so na ha ne o stronghold. Na o ka se ewra ho kwa voter region o matumi ewra ho. Omo na enyo omo ne mayor region him. Na kamo this time around mo dem mo form ni agro. The one mo ga me hu omo MPP for no. The one mo mobilize wo form no. Mo dem mo form ni agro. Abeti mo ani su bia. Oh wow chama de no kwakwa apia. Ma hwe trend na okono. Ebusian for aha AGAINST NPP GH. Make sure like, comment, subscribe, turn on notification so that anytime video of this nature you post here or something can be. Ebusian for say agronus and chi no mba nyum bia ase guru na tu na mini nyum bisa. I don't even know the meaning, but I think say it will apply here. For journalists are more Ashanti region. The stronghold of MPP. But because of abroad any bayinti, omu supporti NDC during the last election. Omubuefu gidi aden. Omu si omu Ashanti region omu journalist Ashanti region no. Oma boajo mahama ni NDC. A campaign ama omu use morning shows at the year campaign ma NDC so that they can win in Ashanti region. Na no kren so no NDC vote Ashanti region no ekosro and share that cost rosa but and now omukasemu and all those things and nkofo bebre Ashanti region so munkoto aba no. Et ene omaye we nyina ma NDC awia NDC wini no. Afa de Jomama appointees no. I say omu ti say omu ye nyakopom ewo omu so. Omu kasa omu ntie. Omu from omu fa course no. Osi bakukra say oye djuma ebusuan FM osi. O pe posting, school posting no, placement amakola bia we pass. Nipa oye djuma obeboa no. Oye NDC ni ya appointing no. Nipa ni person be kutu ne ni mistre na ansana. Eti omubuefu kra se ade na mo ya agenda mamo. Anya Nyankopon adom mo ewi ne no. Say number 3 here. Mo say number 3 here. Mo use your mo adampi omo. And now menu so na say communicators any serial callers e wa Ashanti region ma NDC. Omu so mo boefu be ya. Omu boefu gidi. Adan ya see omu ama communicating ma NDC. E wa Ashanti region omu amu yo serial callers no. Omu baba mu no. Omu ja omu tu. Appointments e wo ho aka say come communicators. I was say come serial callers appointments no. Omu chichema omu girlfriends, chichema omu adamfofo, chichema omu allies. NDC force nkrofo bi wo hokra grassroots force nkrofo bi wo hokra omu ka party no. But the moment omu win abape no, omu timi nya appointment. You see this is bi wo ho a omu nya registered in NDC. Omu ni party card cra but Jomama appoint you. Send there. It's possible because mami ya obaiwa we friend Rosemondi. Now Ejuma the vice president office Dr. Baumia. Few weeks to election or switch here. So I'll call NDC side. Yes sir. Say a man appointment. It's your presidential staffer. And you're surprised say Ashanti region 4 how me NDC 4 they are complaining say position no match chama. Amu and all those things. It's sad.
very, very, very sad. Say, you have reduced yourselves to this. Ashanti region power. Let's go and watch the video. Say no on kai. So kwon ho say on create position man. Ya ne ma ye won sam chura adwuma mu no. Ye ya na ye de ho kɔ na ye de ho abaw. Ye ya na ye be ya ma politicians ye nya yen agu ye ne ma ase. Papa se be bia wanyi de se kro no ote we mu te se kofo de ne bi ho chemu. Ontumi nante eno na wo de supporting ba ma hu. The politics near your Ghana and mommy and your careful, especially in Central Phone. Baby, your man in Nambia, ya can. It's a lesson to us. But if I went so soon, I mean, your man penny for to us. And this is one penny for a more bemu. More and fear watch and fear 9. Menemo Cassa Baco. I can't fear me and son. Efie mi ensa na aka no ba ko ye de beto aba tu hwe ma mo mfie mienu se agro be so efra no pa obi anka asa mobile no manya mo hotam ba mo amanya appointment e wo region nim ani Ghana ha mame limited to Ashanti region mutirimu a dudu na mutirimu a den dodo na mo ye nipa bone fo dodo etimu hu mo serial callers na amanije mo communicators na e communicate ma party na amanije ana na mo ni pa bone for sa dodo na opa o ma ya mo ma appointment da say MMDC is no mo mra sa mo be communicate mo metena ha sa mo amfambola mo betumi a communicate mo nim communication na and this communicators and so mo kan ho obni serial callers no se mo akọ striker e ko mo betena se ehun se o so mo ye bibi se o so mo ye bibi because what should be and this communicators ni bi bra time almost start communicating man this no me yankola o ma gina adwuma ni ma de ayem panimfo ohu obeti sa wala sa na ra ho de na why den de na wode ayem why den anya ono nko a bebre ka so communication director na o ma ofrin kran ba o ba be hwom ono nko a o ma maka ne samoji tum sa Abbas Nurudin Abbas ba be hwem a ma maka no so wahin wahin mutrimu ye mu chese DC bi wo ho no ma hwe kwada so DC no nya DC ni o no ye NPP ni kojobo nsu na de ne ba DC tell bi eyire Joseph Yamin obo posters na ko ma titi posters no o ko ma no me NDC for dom no wa be kam ho enya hwe eye so ma nya dom eti man don't mean for communicators any serial callers by 4 na katu ya na oje no onyi kakra mfa mo se mo mfa ka agro be so efra no pa samo shoma kakra wodi man che se unya bebira be man bebire sa na kire na kakra na ba no ma obi ada be na obenya ho abehwe obi ebi pa ye chawo ye nya appointment yesra mo tran radio so mo kam che obi tumi fraw asa wodi ne ka utumi si obi no pacho me krofo bebranya appointment abede me sa she me wotom eyi ska ma omo obo okra osia na je so man na keska ene wanya appoint o friend kra bi sa na sem je ofisa me besre uska god forbid bebre ba program me na me yisika ma omo de faka akofie ya na omo so ma ye nipa na mo party move for mo show me I don't need anything from you. Ana menye bega omo na ma omo sresre muska no won se ma ba wa besre bi da empare me basiri akola sen na wo de ma no sen e na ade ma na to credit sen regional chairman sit up na nakwasi you are brother sit up mo party ni e ye unpopular wa region nim se mo ni ma me ka kire mo madwe am sama ba power no ano
party bia first day be win power bia no start a opposition kese am people for o mo tidua o mo gina dua na ase o mo nsura hwe ase na o mo twe mo na mo te soro ho o mo be twe mo ade mo abehwe form because on ba bi o gina no head na akwaka form ho bi mu se George je betena se no aka che an che ma untumi e na ya che no de ko na se ya che no nti on ka se en che no ya che no eti wunu na ono so akwakonya chance ono so ye illegal mining no ono na George je nya akwanya ono so be kana sem because who ka say nye e na wo ye mesem amanya appointment region nipa boni sem no dodo na munjai obi okra party nim kra no on chese oni hwi wa party mo ne godfather bi e dey am an appointment menim say mo be record akobobo a kiro mo na me hwana misro no Kwabi Roslyn Onassis we di we wuti a region oka ho petroleum hub deputy CEO ni nyina ne say mere bi atwam true ma me beti mo di drisunti oba region nim oba be ka ho mo ko opposition dia na oba ya region nim de bo amo but his excellency John Dramani mama ba ya obobo mo manya appointment no aboni din e mo abe na mo benya wo Shankrofo a fa list na John Dramani mama his excellency boy no na bi sa say dodo san and I represent the region no mutrimu aden dodo san wo ma na ka muni mo ma amokọ mo nchen a e ko mbe ka bia ma mo no wo nyina ya drop yo mo na edi new faces na aba bego mo bra mo bre mo so mo nkeka mo ho serial callers ne communicators no mo nkeka mo ho obi atumi mo wan na betumi ayi madi ana so ma fa strategy bi o ma mo bre communicators na bre ye no ana o ma kwase sankola bi ana o mo de eyi mpanifo na firi mu e de nkola na aba na memeto no bi afafo afre me say an introduce nkola bi ntifa bi bra program so on sem de bi abada yesi agro na midi wa ohun wo be silence mpanifo no de nkola na aba be hihim na meso abo ano ayesa adwuma no the program de me adwao me ana me frɛ communicators bi so mo enye producer na frɛ me ana me frɛ nyo bia nso na me frɛ no serial callers ya bra frɛ senior maharaj o start frɛ nye ne o go ka say an media monitors no I say ono ye o mo chairman I think so what chairman ye di ana ye we asum ba within a short time ye nim niam mo ye 8 months ye nim niam mo ye at appropriate time no ye be bo bia property a mo ba ban mo ye e dey a kire mo followers no na wo ka say 4 years no 4 second chance 4 years no to am so am be san ba power amfo na kire nto aso amfo na kire nto aso edu ba be kran sam trofo bi a region mu otan ye tan o ma to the extent say ye bo pass ye nkumo mo mu ho ma na madoje omo mu ho mo kwa na mo to na mo ya to ba bi kra so ko journalist na mo say o man ka bia ma mo no ene mo ne o mo nenam wo bi san sa kwadwo mo afo aye mo den dia no de aye mo edunia den na no yesra me kasa program so ye wi o ma mo se o mo mpem asem no e na mo ne o modeli na 4 years ne yese wa Nyankopon kunyan ya yese wa na me de sana mti o make kamadwen a kiro because Nyankopon adom kwa o fa so hira me no me kura me nwanwa na obi a ono no obaye a o pese ye boni din o pese obeye we so ni sasa akola de ne company for me man iska ema otumi benya ne position kasa an panini bisa na osempa kani na nsen wo fro ba akumi no amfa dan a an say o so no so be di lie so me office anymore God forbid utiri so me di lie so na me fro na me pedan akrofo na enya school na akrofo so mo mesu ene ye besere say ye sere mo pe school man kola no na enim o mo da ache na bi fran mo famra be am dudu e send ko nyina o ma anye na untumi nya oba request say famra onya den obi aba besere aduane wo ho
obi abesre nsuo wo ho krofo ma enya school mo hawo mo namu ye be school na nkola no ko school a wodi agro a wo fo bi okro be hwere ne ba placement keka ye pe be enya school bia say e bia wantwa na ese mfa no ko school bi o computer na tumi ye mistake ani ya stress mo ankola no keke ye boni din opese obeye we so ni sasa akola de ne company for me man ska ema otumi benya ne position kasa an panini bisa na osempa kani nansen wo fro ba ko mi no wan fa dan a an say o so no so be di lie so me office anymore god forbid utiri so me di lie so na me fro na me pedan ankrofo na enya school na ankrofo so o mo mesu ene ye be sere say ye sere mo pe school man kola no ne enim o mo da ache na bi fry mo famra be am dudu e send ko nyina o ma anye na untumi nya o be request se en famra onye den obi aba be sere aduane wo ho obi aba sere nsuo wo ho krofo ma enya school mo hawo mo namu ye be school na nkola no ko school a wodi agro a wo fo bi okro be hwere ne ba placement keka ye pe be enya school bia say e bia wantwa na ese mfa no ko school bi o computer na tumi ye mistake ani ya stress mo ankola ne keke na emu bi unum ne ma ya fam ansa na party ne ba power